Reverend Father Bernard Lalu, Bishop Sundrap Kashilong Archdiocese, kula penha perdano ik jingrakhe dap shispa arsansdam ka balang Katolik maulong ka bahaba ka jingkmi ka laikan so parish men ka no bhai singi khat pratrik kula lokor jobsan hakamadan ka badan din Saint Teresa Catholic Church maulong hashwagani uf Reverend Father Bernard la ai ki jingkur ku kurdo ik khon ka balang lengba ka jingkran kentu kenpam but I ben sim baka Eucharist kadai ka kongsan na bada jungki baka dairu ka tanrai jo ka jingai hari ka sigi kan ma buram ban phaidian biang sisiin pan bakal buram ni missionary bara ki balaya tresitam ki belawan sekali cakar jumpi bara rai ke jingai kilendo ki bala tresitam nadu ki por ki manusia hadu menta hakaba kiai I don berkat bapi ban yarap ibi banang yai scam ke jingai ke ba ngile prian ban kumjuru ibi ki pagi jong blai ki ba ni kemau buram ya kimi et pa et kimi ki pat ki bala betul nanti ya bi bara banan nak ada jingai banan nak ada balang ya ki bala bi bara akan ada cermin ya ki berapa ngai ki senang ki bala sa sesor ki bala poilang bala kemen lang akan ada senang bala biru iwai pa iwai hak cinta sispa pesan senem jong jing pediang jing ya jingai bat kawai kamat kemangil singau nene ba girabu khmat jini kata kalau magumno bagi nang scam nang yasik mat hagan ke jingai ke bagi liau dia bat perbangai kawai ni gila lenti bagi fly ke jingai jini bat bedi bagi dai ki Kristen Katolik bat bedi bagi dai ki nombor ke chong Kris ki baskan ke jingai bat kawai ni ke jingai kawai ni kita kapau ke jingai jini kedai ki Eucharis bukoi kawai ni kita kapau ke jingai jini kedai ki Eucharis bukoi Faratoni de melo ha kot begeteng prayer of the frog utho ini ji tu kana parsi o boblei ma kai wangel sini sela perthei panwan ban pe kai ka bagi beri dan kam tam perthei babon ai report di oblei sini berbau ta wangel lawan sini sela perthei boleh pai oblei sini ulang baka bagi beri dan kam tam ka perthei kedai jimbang baru belai larai bahwa nang brave sa perthei balong ke jimbang na bentar jini ujisu ulang pu ke jim nadu badang kayu la peni kita kisin bolong pu ke jim la kayu ke bagi nang syar rakyat dan syar dan Christmas ke Bethlehem kemud house of bread kemud ke yin kepu la pentia yu hasingot ke jaga bucu ai jimbang na bentar jimbang baru ni nadu badang kayu kita kisin ke pau bau dayu kebu kecil nak bentar jini perabagai ke baru ngitip ba atli ke bagusan nak kecil jini kata kalau kecil bagi bang kibreu ke bamyo kecil ke bapura ki mena ban he bansan hakar kom ke badai itu ke bamyo kecil bapura na yang nasan ke ki pa ki he ke san hakar kom badai bangsa huai ke bagian kam kecil ke kecil bang ublay bos mutu bagini ki atli ki bangsan na kajim jeni kajie ga kajimbam u combine lang ki atli ki boro kajie ga kajimbam haki Eucharis bakul ki atli ki bangsan ka Eucharis bakul ka balong kajimbam sim na banta jeni bagi Eucharis bakul ka badai kadak bapau cho kata kajie ga ublay na banta jeni nama ba ublay la pa ukul sela perthei nama buie jadi hadu kata-kata masak sitam saya nak bentar jini uji suang nang kecil ke bakal kerau ya ubre pada kebaiti no ela kecil nak bentar rumah barang Eucharis bakut ni gini aku ligai kita ke bapau jong kecil jong ublay jadi kecil bat kecil bang nak bentar jini para bagai tu bara ngasukwa bambu alai tuli kimat ki berengkot khmat juni hakane kenosi bakumno kugi pagi jong ublay ngin ime kan di Eucharis bakut ke bagi liau dia bakum nang nang saki susu ya kan dia jingai ke bagi la pla mentala sispa agusan senan bahang lu kurkom ni saki ya kan dia jingai kai kita katedrai jo kata ke jingai curi ke bagi liau dia katedrai jo ke jingai curi ke dai hak Eucharis bakut bagi dia pla ya kan dia jingai curi siki waipat tangla da mangingi im ya ke Eucharis bakut ngin dia pla ya kan dia jingai curi siki waipat tangla da mangingi im ya ke Eucharis bakut
Kapan kong kapag masukwa kong buok mat sini mentah kadai berapa ngai tu barang nak pekut dengan dia. Boleh kaya bagi laman pesan andai kapor kena mir. Nak pekut dengan dia. Ba kan bagi daya bergerak mana selamat hai. Ikan mau. Ba kecingnya jungi ke bagi pla. Kecingnya ci ke bagi pediang ke mau basdang mana ketentai kadai hari yukares aku. Hakani kasngi Reverend Father Bernard ula kerkhui keduan belasratmai jong ka Saint Teresa Catholic Church Maulong bat plere mau sakan mau jingdap hispa arpsan sedam ka balang haswa ka procession Eucharist. Iba kabarang siyang jangi dalayoma yauso jang kejingen limba missionary ishatri jangi ibalawan banyak yauso bai ban perat yang kalenti bidir pam yami tunang kiasai yang kejing ai play Aga por mestap agri kasngi kladan gamas berkumcu ke jing priang komedian banungkong tagi kena nol ke jing perska mi girungai ke balang haga bala penya du Father James Shela Diocesan Youth Director SACYM shushu la sakhi jing roi roi ublei na ki kunun ke balang ki jing sam sa kan mau shi ki Father ki sister bat ki we pan ngim dei ban long khap na ha ke jing yo priang ye ke jing ye ngin long berbor di basbun ki ban no senyam ya ki e ke ki bangila yo ban pun roy kata ha ke jing em jungi ha ke singi baptisma ni la kentai ya ki jing ye be ni la kentai ya ksoi ni la kentai ya po ban ni la fa ya ke jing ye ke jungi ngange ho blei bat kum ta ke jing ye jungi ke dei pen phalang om tang ha ke snam ke bangidon henry hakor kom em ke jungi ke baman la ke singi Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya